Kasengkasi Student Union KSU Motion Road Circle hapo kejing yalam jung Presiden Usamla Armstrong Sosyang berusamla Yulaise Sentong General Secretary manakasing sejan jung katayo kelahir seksyenong atiabari na kabenta banjure bika kerdop telasi mender. Badia kenduru yu officer in charge ketenat infiltration check gate atiabari bandawa bude ban perking ya karung kami ki barjela na katega surok kaseng kelapan pauru kejing persya halor karai jung sorkar jela ban sya iki barjela begin wantrai hakani ke jela. Kaseng KSU kelapan rem juru yu ulat ke jela utatha gataroy halor ke jingkran lapla bat balias yang sedik jong u halor ke entry exit point hak jela dak boong ba omdon unong India ubdei unong way nak liang jong seng katakran yu ulat ba balai ukuran tangi kita ki entry exit point ha Meghalaya bat balai umkran ki entry exit point hak jela badan ke inner line permit kum ka Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh bat Manipur nak liang jong kaki isi Motion Road Circle hak asi sejan menta kasni lahir si atiabari kajing temu jeng sang ban hiar si atiabari kalong nam ta ban ya kendu ya u SI jong ke infiltration bu in charge changtai iba sei bolang marsing halor kajing rung jing mi lan jong ki barjela ki warung lengba jong ketika kerdop khamtam e ha ka bakum gani ka por jong kajing kiustat jong yang jingpang kurna virus ha ka tan chitai lam ni bat kum juru ha ka India hi bur koi bat kum juru ngilekran hak tegasi halor kejing khot subha jong sarkar ya ki long trai barjela hak bakum kene kapor hak waki trai muruk ya kendu cinga ya ke kendu kam jam kabla kasni hak bakum kene kapor tede halor kata kanurim ngilekran dak basai ba bat kenturo yu ya ba udai ya ban simkia ya ban perking ya garung kami jong ki beriu ki banabar jela lengba ke jela asam bat lada katika kerdop kam trekam nak liang jungi kaseng inom syong that bat ngiai kenra na phang ya ki barjela ha kaju kapor nak liang juga kaseng ne kasngi la yo ru ya ban jurip ya ka jaka ha ka baga sarkar ka themu ya ka ban tei ya ka kerdop telasi mendar ka belatip ke entry exit point hak ba nak liang juga sarkar kala debat silut ya ka jaka ka bakot syaka kenai penyolak tingkah hak jing he ba pra akatam ki nak liang juga seng idon kajing angnut bat kajing trang hadu kata ba kasorkar kadai ban pen kloino ban priang ye ketika kerdop nang ye ban te lakam ye kajing rung lai lan jong ki mender lengba jong katai lengba jong ke jela asam hak ju kapor nak liang jong kaseng ngisoi ke ban penrem juru ya kajing kren lapla bat balia sang siang sedi jong u lat ke jela u ta thak kata roy haka Twitter ke jong u dangshan bukan tho ya ka entry exit point ha ke jela Meghalaya dak boong ba kinong India ki dei balong lai lut hala ke jong keri hoi ke jing kren ke jong ulat kala banlong hendrei hatu ulat ha Ukraine ya kata umtip se ba boleh bu Ukraine tang ya ke jela Meghalaya hatu umtip se ya ke jela boleh Ukraine ya ke jela ki bodon ya ka ILP kum Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, pat Manipur. Hatu lada ulai cikte ki jaka. Ubdan kam se ya kaban rung leng ba jung kita ki entry exit point. Pat ban sim ke permit na ban taban rung hagate. Hagate ki jela. Wallah ki dang dei ki jela ki bahap apo jukri India. Kita ki jingkren jung ulat karitang ke jingkren. Bom tip ya ka ba utip bat ke jingilam bakla ya upai ba. Matagasngi nakaliang juga ki isu Motion Road Circle kalayo banhiar malay jurip ya ka chagit ka badon hangtay ha atiabari ka bapay ya ka jingyarong yami mat kumjo ya ka jinglong jingman te hadin bangi lalai nilalap ha ka jaka ba ka jingyarong jingyami jong ti pajba kadalong thermur mat kumjo ka jingya khayi pateng ru long thermur klem dabur nanti yagi guidelines bala introduce dan pun itu daga government buat nakaliang jong seng kalau persang ru ban kendu UDC ban petha yagi pajba bagi dai ban bot nanti bat penjana iswa habdai bat ka jingkai pateng namar niu i mentah katkum ka jinglap jingsem jongi ba ka jingpur state jong ne u khlam ane utau COVID-19 kadang Q state khamtam sakiri thor kumtang soban ban hangni por
ba haibdai bat ka khayi pateng bat ka Assam ba kan penjanai swa mata sipor khnang ba kanum don kanu ka kubor kaban ta ya dong ka thang bat kumju hagaju kapor ni soban kerpat iji pajba ba kin ai ka ti ka diang ti kamon ba kin dia trelang hakum kini kapor ba kin penkungu yalade katkum ki guidelines bala ai daga sarkar bat kin burunti ya jing tha jong ka health department bat ka police department ru kumju